Yes bakunzi ba News Lab TV rero kanonye mbifuje kuguma kugubwa neza gitondo kiza aho muri hose birumvikana amakuru atugezeho arebana n'umutekano politique na diplomasi tugiye kuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze nyamuneka ibyago bikomeye bikomeje kwibasira umujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuba bibi cyane uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere iminsi icaho indi igataha baza kwinjira ku bijyanye n'umusada w'abasirikare by'umwihariko wakomeje kugenda wirunda mu mujyi wa Uvira guhera mu masaha y'ijoro umuzi n'umuzingo ariko kandi turaza kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi muraza kunyimira tubabwire yuko tuvugana nanone ibyago bikomeje kwibasira abacukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya turaza kuba tubikomosaho tubivuze n'umuzingo tubapedetinga tubabwira uko situation ihagaze ariko kandi turaza no kubabwira yuko ibirego by'ivangura n'ubugome by'umwihariko bikomeje kugenda biregwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibi nabyo bikaba ari bimwe mu bintu bamaze kuba bifata indi ntera ariko kandi turaza kuba tubabwira yuko tuvugana Amerika yamaze kurakazwa bikomeye by'umwihariko na Tshisekedi nyuma y'uko ibyo bagiye bamwemera nta kintu na kimwe arimo arakora turaza kugaruka mu bice bya Minembwe imirwano ikomeje kugenda ica ibintu mu buryo navuga ko udasanzwe turaza kuba tubikomozaho tubiva ingozi n'umuzingo ariko kandi nyamuneka ndabona ibintu bitoroshye habe namba kuko ubu tuvugana amakuru angezeho mu kanya rwose nuko nyamuneka mu nkengero za santere ya Minembwe imirwano rwose ikomeje guca ibintu ni imirwano iri guhuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC wazanye FD ndetse n'ingabo z'abarundi zagabye ibitero by'umwihariko ku butaka mu kirere gituwe n'abaturage hakoreshejwe indege zitagira abapilote ahanini rero ibitero byo ku ruhande rwa leta bwagabwe muri ibice bya za Kalongi Gakenke ndetse no mu tundi duce two muri utwo duce aho hafi n'ahandi havuzwe mu mirwano ni ibice bicumbikiye by'umwihariko abaturage benshi ariko kandi amakuru yize aturuka muri bya bice avuga ko umutwa MDP twirwanyeho ukomeje kurwana ku ruhande rw'abaturage by'umwihariko usubiza inyuma ibitero by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku bijyanye n'ibitero rero bya drone byagabwe muri mu bice bigiye bitandukanye kugeza ubu nta makuru aragaragaza umubare w'abahitanwe n'ibitero gusa bemeza ko abasivile benshi bamaze kuba bapfa mu mubiri mu buryo by'umwihariko bukomeje kugenda bugaragarira buri wese rwose turaza kubyinjiramo neza gatanu kuri gatanu tumenye uko byifashe baraza kunyemerera babwire yuko nyamuneka abanga u Rwanda Imana izabarimbura mushinya by'umwihariko mu ijoro ryakeye igicuko cyenishe ikigo cya GP Barinda Neva bagisweho ingaruka 90% by'umwihariko interahamwe za FDL zasize zihekuye u Rwanda zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 ni ikigo kirimo ingabo za Tanzania zahinduye abarundi Bujumbura inkuba itagira amazi rero yaraye ibakise mu buryo bukomeye cyane umwanda w'iyi nkuba rero rwose ukomeje kwirinda by'umwihariko u Rwanda abanzi bafite ukomeze kubibimba ukabahana ku rwego ruri hejuru inkuba rero cyongeye kugira gutya irabakubita by'umwihariko iki kigo rero kikaba ari ikigo by'umwihariko kirimo ingabo z'abarundi ingabo za FDL ingabo za Wazalendo ndetse kandi ikaba ari ikigo kirimo ingabo z'amoko agiye atandukanye n'abasirikare ba Tanzania ubwo rero nabo bagiye bahuriye n'uruva gusenya ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragarira buri wese
ariko kandi nyamuneka ihurizo rikomeye ku ntambara nyamuneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naryo ryamaze kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba mu myaka myinshi ishize, zimaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaragaza ubugome bukabije, zirwana by'umwihariko ubwicanyi butandukanye bufite inyungu. Nyamuneka imyigaragambyo y'intambara idashira yashyize akaga gakomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye, agasiga umwanya w'akababaro by'umwihariko karenze mu bantu b'abaturage. Muri aya matsinda rero abanyamulenge bagaragaye nk'urugero rubabaje cyane rw'abaturage bafashwe by'umwihariko bakicwa ndetse bakanagirwa nabi ku buryo bukomeye cyane. Ibi bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane ku basivile. Ndabona ibintu bikomeje kugenda bikara ariko kandi biba ibindi bindi, ndabona urugamba mu bice bigiye bitandukanye rukomeje kugenda rufata indi ntera. Nyuma nkubwire yuko turaza kuba twerekeza mu bice bya hano i Goma tukabapudetinga, naho hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka, turaza kuba tuyava imuzi n'imuzingo tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande cyangwa se ku muyobozi mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, ni icyemezo cyo gushyigikira umukandida rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemejwe ku wa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara. Iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa, arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka wa 2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora. Umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha igifaransa yashyizweho mu mwaka w'1970. Ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere, ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'igifaransa n'ubufatanye na diporomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tumwinjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Balanka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu
mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politike ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye, ubutegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude, AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikirana hafi bya politike y'akarere. Mu ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa nko kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'Ubujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupema ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondo ni muri groupema ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaniho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe y'Abazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye
kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaneho usubije inyuma by'umwihariko ku ruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'iyinjira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye, ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge n'umutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa, abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo, ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi irindwi, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye, by'umwihariko ngo muri intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD, yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa Muruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi, hafi y'imipaka ihuza u Burundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye mu Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa Muruta. Mu Muruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo. Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye, aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'1993. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD FDD zirwana n'ingabo za leta zari zizwi ku izina rya FABA Force Armée.
Londezi. Amateka rero agaragaza ko intambara ubutegetsi bwa Buyoya bwigeze bwitabaza inkunga za gisirikare zo hanze zirimo n'imitwe yitwaje intwaro yavugaga ko ifite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibintu bikaza kurangira by'umwihariko ngo igihugu cy'u Burundi CNDD-FDD yatsinze ku mugaragaro ku buryo bwagaragariye buri wese. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa rero, ariko kandi bivugwa, amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuvuga bwakira bugacya, ahubwo munyemerere by'umwihariko tubashimire